clear tu le ngai thla tu te chibai le vek ku le tun trum chu angai nom zual don ania chan chu India football ball in tran dan te chu ba ka chuanin World Cup kha an qualify em World Cup a han ball boot an bun thiam lo wangin an khel lovem ti chungchang te kan lu chho don ane ngai nom de umai ania kan hria tangin India football hi chu tlemin achang cheve thina thil nui sa thlak tak tak po atam don le han soitaila chuti rol chonin India football ball in tran dana lut masataila thange India football hi kumsang hazariat songa pali tangkhan a in trana British Sipaitan Kolkata football club an rondina Kolkata club of civilians andin ane sang hazariat somsari pahnia India club upaber mohan bagan chu aron pianga hemin no sang hazariat somriat pariata inelna upaber Duran Cup chu khovel huwa pinelna lian ni turin an khel chau tranta ane India ram ming that hun an ti golden era hi sang hazako som bahata ania mohan baganin IFA sulta British team chu an neya hemi trum hian East Yorkshire Regiment team chu an neya lom an hlo hle sang hazako somni pakhata Olympic Londona nei ania voi khatnan khelin bol bhut bun lovin France laka gol ni gol khatin an tloma khovelin bhut bun loma sen khel thra an tia an fak le sang hazako somnga World Cup Brazil an tlinga ma se hi an khel talem lova bol bhut an bun do lo wang tin soizui anita ane chuti rolin hei chu kalpele taphotila nakina kan soyang sang hazako somnga pahata Asian Games a gold medal chu an hlo chuaka India football ro pui lai ber ane sang hazako somnga paruka Melbourne Olympica semi final an luta hei hi chu pui tak ane sang hazako somruk pahnia Asian Games gold an leya hemi trum hian India team chon fak am hlo zui ta hle ane antlak niam lai ber hi kum sang hazako somruk pahni nuwa khan kan ti thayanga AIFF Indian Koldan athatok lova cricket aron lar chho zel bok itun na Indian Super League chu atla niam chho khop maya tun hi India huna chon thim kan ti hun lai po anile mek bok Indian national team bulin trandana lu chho vele ta ila sang hazako somni vel khan India ram chon club football lar tak tak an nei towa Mohan Bagan Mohammedan Sporting East Bengal Maibaka British team tha tak tak an oma chungte chu India ram tlapian an ne chaudeu chara hemi nu sang hazako somthum pasari hian All Indian Football Federation su aron dingta ane sang hazako somthum pariata India ram pona national team angin voi khatnan anzina Australia antlo match nga an khela captain bata charia hovin ball boot an bun lova match ni an chaka trum ni indroin trum khat an tlom hei hi unofficial kanti FIFA riat pui ani lem lova ma se Australia team laka chon hne na an lo change ane official taka international match an khel masak ber hi July ni somthum pahat sang hazako somni pariata ania London Olympica France nen in matchonin hemi trum hi FIFA in official taka India team aron riat na chu annita ane hemi trum hian France laka gol ni gol khatin an tloma mual phau lem lovin an khel thil dang lam deuh chu hemi trum hian India player zong in ball boot an bun lova penalty trum ni an hla nge ya ball boot bun lova in khela chon pui tak ane khovelin an hriat na lar tak ani zui ta bok sang hazako somni pariata India independent nu khan AIFF chu FIFA member ani zui ngala coach masaber hi Baladas Chatterjee ania sang hazako somni pariat Olympica India team akai shruai an jersey masaber hi korvar le ke korpol ania tuntlenga blue tiger tia an kau chan po ani zuita ane sang hazako somthum pariata Australian tour anni kha soita kangin apoimo leya FIFA rekota omlem lo ma se India team tan hei hi thil poimo tak ane sang hazako somni pariat Olympic kha chu FIFA na hriat nu anita hei po antan chon thil lomom tak ane golden team India team tia anphu hi sang hazako somnga tanga somruk pani chungkha anniya India team thatwang lai tak ane tichuanin World Cup a ball boot an bundu lo wanga anin lan thailo ti chungchanga lu chho vele ta ila hei hi chu thu dik tok lo le thu bel chian to lo tak ane
India team hi sang khat zo ko somnga World Cup a khanan in lan lo chan chu ball boot an bun du lo wang ani lova sum in rel ball dan fu tok lo wang mai chau jok ane enge thil thleng tia lu ta ila India chu kha World Cup khel tur khan an tling tak tak sang khat zo ko somnga World Cup a Brazil a khel tur khan Burma Indonesia le Philippines te chu anin hnuk dok veka India team chung qualify khel ngai lovin World Cup hi an qualify in an tling ngal top ane FIFA in bodbun aphut lem lova bodbun kha sangkhat zakwa somnga pathum thleng khan FIFA dana ala om lem lova sangkhat zakwa somnga pahni Olympica pokhan India chu bodbun lovin an tel thawa FIFA hian ala haw lem lo ane haw lo kan ti khanin an haw lo kan ti khan bol bodbun khera inel na ma chon tur ti kha alom lo tinani ber chu khami tum khanin sumvela boilo se chon India team hi World Cup a anin lan to kan ti ve thayang achan dik taka luta ila sumlam ane Brazil thleng tur khan thlona man atau lutuka FIFA in China zong tum sak don ma se All Indian Football Federation lam khan anin huam meulawa an boi pui pelo ani ber mai Olympic anda pui mo zok awang ani deuh boka sangkhat zako songa lai khan World Cup a yen Olympic kha alaro pui zok shrimma sum nei chunang ang chu sangkhat zako somnga pahni Olympic atang khan andu ta zok ane hei ba ka hin anin ring tok lem lova India ram team khan minute som sare chung anin khel thina World Cup ero minute som ko khel tura ni wangin unfit tok lo ane Europe le South America team lian tak tak te ma chon chu an pe chia lo ni yin an soi bok AIFF how to te mo phurna diktok lo wang te po an ti boka meeting an nei kwal deu renga thutluk na an siam lok lo atopa hun tlem te aum to hnuwa in buat saina hun kan nei lo tin anin hnuk dok taringot ane heti hun laya India captain silent mana chon hemi chungchang hi sohin bot kan bun thiam lo wang ani lova hei hi chu thu dik tok lo le in thup moi tum na mai chau ane phua chop thil mai ani ya in lan ha chu kan du renga ma se in rel bol dan a fu tok lo wang chawa in lan lo kan ni ti in asoi engtinge bol bot bun du lo chungchang hi alo chhuwa tia lut le ta ila sangkha zakwa somni pariat London Olympica khan India team kha bot bun lavin an khela France nen anin hne tok le khata trong khan India team chu bot bun lavin an khel thina khata trong khan India team chu bot bun lavin an khel thin tin alar ta hle maya ma se kum sang khat zakwa songa World Cup an khel lo chan ero hei hi anilem lo ti hre le taila thange bot bun lo wang ni lavin All Indian Football Federation how to te film khor tok lo wang sumle in bot saina lama an boi wang te po kan ti thayanga tun thleng hian India team chu bot bun an thiam lo wanga in lan lo tin an la soi tarenga hei ro thudik tok lo ni ti hreto taila thange Indian national team lama hen nui za thlak tak tak te po alo thleng towa soita kang khanin ball boot an bun thiam lo kha chu thudik tak po ani ve tho mai chung India team ina thil nui za thlak tak alo ton to telama chon lut ta ela kan hria tangin ball boot bun an thiam lo wanga World Cup in lan lo ti ha chu thudik tok lo mai ania Olympica po boot bun lavin anin lan tho sangkha zakwa somnga pahni Olympica Yugoslavia an hnelo tum khanin votan tilutuka an player ten boot an bun thiam box si lova an ke kha khong vek ni hin an soi second half of phechon player pakongotin boot an ho chop ve ringota ma sen bun thiam le chuang lova ahma ai main an khel chezok coach ese rahim chu athin rim lutuka tuna tangchon boot bun kan zir ve tuang tin asoi tamak ane hei ba kan nui za thlak le deuh chu sangkha zakwa somni pariat London Olympica France an hnelo tum khanin referee chon penalty a hama India player te khan penalty a ham ti an hrelova ball kha an choya France goalkeeper hena khonga in Pedro tin an peringot penalty pani an hla boka 2-1 in an toma bodbun se chon India team kha an chak nge yang cho amai ro chu thil nui za thlak ve deuh chu penalty referee na a ham an han thre thiam lo lai tak kha ane heng ba kan an lo all round nang reng khop maya chuni Goswami po kha adang dai hle India golden era player poimo anti vengat kha ania football acho sunline cricket a khel le daya Ranji trophy final a Bengal captain anile thaya
atu ka India football team tan match a khele ngal mai team manager ten naktuk match tour ania cricket khel to su anti poin kan chakna abo pha don chuang hleinem tin acha nga cricket le football te chu alo khel ko vel mai tinani chu golan mulo ti lama lut vele ta inla sangkhat jako somsari vel khanin India le Thailand te anin machona ro asurna salutuka in khelna hmuna tui atling pum maya ball akal thailo second half a Thailand player in gola apet luta referee gola apoma ma se India keeper GP Pal chuan ball ka mulo hrim tuya apil bode lom tin atang vetlat VAR kha alom ve si lova hemi tum hian boina achuak na saman le hengbak en Sunil Chhetri an sangni sompariata fans te ko na po hi asial angreng khop mai sangni sompariat Intercontinental Cup Mumbai ya mipui sangni bak ankal ngai lova Sunil Chhetri team captain athin rim le Twitter a khongai takin min en ve ro in nui za total point min ron en ola intan thil ro puiti kantumang tin video asiama a viral na sa le mipui sang kwa zet chu muna ankal ngala cricket azo ngal vek nui za thlau deu chu police ho point match en nan do wangin duty te po an thul ni hin an soi nge hengba ka hian sangkhat zakwa somruka India team an zin do na piangin singar kha an hruai tel zela ramdanga national andem satur khanin anin ring tok lova anzai thiam lo anin ti deuh nge ni namhla satur hian midang an ruai thin tin ani chu common lo thinang reng khop mai hamara des nge te po ti la fuang chu India team footballer an hlotlin na then khatte tarlang le ta ila Asian Games sahing sumsang hajakwa songa pakhat le ruknia te gold medal an lo hlo chuak towa Olympica hian sangkhat zakwa somnga prok Melbourne in athlen tum khanin semi final anin hlang kaya Yugoslavia ne lavin avan doi zoka antrang sangkhat zakwa somruk pali Israelin Asian Cup athlen tum khanin final avan doi zoka an lo tang to boka an record hi achelem lo hle SAF championship kan ti airo tum kuangot an champion towa Nehru Cup tumthum champion to hin Intercontinental Cup hian voi ni an champion to bok an record hi India team an sia tia soingot tur an nilem lova an selem lo hle ti hrethar taila thange India team hi FIFA ranking an thlen san ber hi sangkhat zakwa somko peruk February khan ania ranking a somko palina omve thayin hei aya sangairo India team hi an la ommi lo ane tundin muna po ranking a an tlaniam le to India team ne na chan san ber hi tunu ne na te khinchon a in thlau khop maya sangkhat zakwa songa peruk Olympica Australia chungol sari gol khat ngotin an neya tunwa intum le ta se athlen le toiro arinom lo sangkhat zakwa songa pani Olympica khan anmol phau chen berero antong tathonga Yugoslavia laka gol song gol khat ngotin antlom gol khung number hi Sunil Chhetri ania India team tang gol som ko pali khung to yen inlan tamber po Sunil Chhetri tho hi ania hat-trick siam tamber ero Nevel de Souza chu ania ani tluk zo hi anla omle tari lo ane India football team a player ro pui anti teitar lang vele ta ila golden era anti angchia player thate anni bermaye Sunil Chhetri hi athaber angin ansuta India tan tumza sunga inlaning go somko pali akhung man ani ba ka hian PK Banerjee chu panni na auma game somriat pali a go somruk panga te meu mai khungin chuni go swami chu game somnga inlana go somthum panni akhung thaya Balaram chon game somnga paruka go somthum paruk khung man bokin bachung botia kha pangana aum ve boka game za pasari ainlana go somni panni akhung thei ane India team tana milar howa hianin hriat kan nei hlomem le India team a heng golden team trio anti te po anlo omve towa sangkhat zakwa somruk pani Asian Cup an champion tuma an player poimo PK Banerjee Chuno Goswami maibaka Balaram te in kotkha anpon hleya heng ho in kophi India golden generation a chunin athaber nia chut annia anni ba ka hian tun hnuwa ero bachung botile Sunil Chhetri in kopkha an thale ber ni hin an soibok ole hamichin hai Indian national team chungchang chunile tamai se clear tu te channel min ngai lut sakai chunga lom thuka soi tak meu ani
like share le subscribe ma thamin han lak pui le tawla thungai nom tak tak te kan clearin kan ngai thla ho chho le zel don nia